Mfethu ngaleso sikhathi ngangisangaphandle sasibamba inkunzi sinesitolo eClearwood. So saye eClearwood besifika lapha mfethu I think umuntu wasidayisa kodwa ile wasitshela kahle istory because wathi sofika la abantu eyedwa besifika lapha sica abantu abawu3 yabo singene ama-tuckshop ayesafika labantu engathi bamba gutshugutshwane but bengakadlaleli kakhulu emalokishini because nathi sasitshethe India thina lezayikhathi yabo siphaqezela isibhamu lo muntu singene la siqoqa ogwayi siqoqa ama-airtime yabona nje mfethu siyabutha nje yonke into esingayithatha la kanti kudlula i-dog unit njengoba uzwa ngithi ngikhala umuntu owasidayisa ilo muntu wakufela sipayele eminyango kwakufanele asho sibafethu nawo amaphoyisa edlule yale yena abangasitshela uyitshela ukuthi yena lamaphoyisa ayadlula kanti asibonile engakwazi ke until today ukuthi ayeze kuthinta ngempela yini angikwazi ke lokho but adlula kusho njengoba edlula sebiza i-backup yabo futhi ngiyawagcoba shanga eskili ngoba athi asingababhudumezi because abazi ukuthi sikhona agaphi imoto ayisosho iClearwood ngabe uyayazi kunendawo engane ngasesitimeleni afika phanga khona imoto ehla ngenyawo kukhona lilodwa elisibuka ukuthi hayi basangaphakathi yabo nje basiphuma uma sekugcina amaphoyisa vela sazi and lesinime simini mina benginalento leyo ukuthi mesibaleka noma sesihamba siphethe ibhamu asingayifihli phela sonke uyabo khona ilimelo zayibhayile kuthi kanti bengisiphethe ngesandla nawe uzothuka yabo lonto plus mina mfethu ke bengikholwa isibhamu nje bengikholwa kusona ngokuthi bengihamba nawe siphethwe wena wedwa ngeke bengayi mina lapho siphethwe wena hayi angithembi lonto mina ngithemba amasikimini mina ngithi isinike mina ngoba mina bengigaranta ukuthi mina ngibale ngiphela isibhamu sigcwele inhlamvu ngafa ngeke ngoba isibhamu esinepa enhlamvu ezo16 ngisho niba u50 bengishaya i3 bullet la ngiyabaleka yabo lonto angiphatheke ngashaya ukuthi kwagona uthi mvu phansi ngiyabaleka yabo nje basiphuma la ngisiphethe kanje ngiphethe angiphethe uplastic lo plastic mhlambe wona ama-toilets awu7 or 8 akagwaya ama-toilets akagwaya bonke umuntu ola uphethe vele so nje wasiphuma ngisiphethe futhi amaphoyisa athi asiqale ngalo mfethe bangishange into ndoda yabo bangishange into yangishaya sawushayeka lapha sona yabo ngathi ngiwa ngiphenduka ngasi angazi ayisefikeni nezibhamu esekhosa sikhombe sonke-ke manje so yabo njengoba ngiwa siyavuka sizama ukubaleka angithi vele iClearwood igcwele nabantu sebathuka phela lento siyenze kwakuho9 ekuseni mfethu esaboshwa-ke la kanje safakwa iy'nsimbi kanje mfethu yabo le nto ngiyikhohlwa phela yabo kushaka buhlungu kanje mfethu sifasiwe-ke manje kanje sidlaliswe phansi emgaqeni yabo amabhula lokhu ehamba-ke la namandi what the fuck you doing we take you up whose guns is this yabo le ndiya futhi ayimfethu la ndiya yona-ke le ngibuza isibhamu mfethu whose gun is this mina I don't know lidinwa ukuthi isibhamu siwele lapha selithe sahamba ngithi mina ngisazi kodwa libonisiwe kumina you think you clever alowesirrawunda kanje sitshela phansi angithi alowesishanga ngecathulo kanje mfethu futhi lalilokhu lirawunda kahle futhi kungishaya kahle mfethu mfethu yabo leyo moment awuma ngiyicabanga mfethu enye yephela engasoze ngikhohlwe leyo yathi ngithi fahla ngebhuzu bese ukuthi anje aqongo ayiphumeli inyembezi yasi indaba ayiphumi ngifisa ukuyisa isandla kuthi akwenzeki angithi ngifasiwe la yabo njengoba ngithenga kubuhlungu kakhulu mfethu yezwa ngiyeza ukuthi la amazinyo ngeke phumeli kwanje foka yabo njengoba ngithuliwe ngiyawezwa ukuthi awuphuma yabo ngathi ngithi manje hohle bathi qatha ayiphumeli inyembezi awuma same time bengametha i-ambulance yabo i-ambulance yayisinesa mina yabo kufika ukapteni walana ngase ngikhala-ke straight ukuthi ngikhishelwane amazinyo manje plus gange lapha wanandaba fucking
yazi-ke amandiya mfethu hey nanokuthi abantu asidatshukelwa phela la yabo besigaga ngiyasi isibhamu hayi ukuthi sisodwa zo3 yabo lonto plus lebhamu lezi nazo ezinye zazo athi mase yithathwa ziyobhekwa zinamacala ezinye yabo nje njengoba uzwile ngithi mina ngiqala ukungena ngangena ngama-account awu7 yabo but aye phambili kwakuyi-medi robbery yabo so nje mfethu hey although umuntu impilo eyifundile but I've learned the hard way I know ukuthi umuntu he was a stupid child before but ngeke ngithi I know better now yeah because ngempela ilife ukuthina mfethu ibe ulamula like almost ama-decade ayeyodwa yabo iloku iyolamula nje mfethu yabo even today impilo ayikho right because umuntu esephuma ejele uphinde wafayisana namanye ama-challenges amaningi yabo and amanye wawo njengoba ngihlala nje la emzini ka-aunt namhlanje it's because of those challenges yabo ukuthi ngifike sekunama-different changes ekhaya engengikwazi ukwashintsha ngathi ngiyawu-attack-a ngabona ukuthi sengibuyiselwe ejele again la yabona mfethu ukwazi ukuthukwa ifamily kubize ngokuthi ejele ububhejwa wena hhayi ngoba ikuthuka ngoba iyazi leyo nto ifuna u-react angithi uyaziwa mfethu isinadi wena leti izokudina and they know ukuthi igama lothi ububhejwa ejele liyabasela yabo leyo nto uzokuhlamba uzodubula or hhayi basuke befuna ukuthi wenze something bese kuthiwa ngiyokusupervise because usasayina vele kuthiwa lo muntu enembuyisile bukwazi ukuthi wenzani manje yabo nanokuthi ekhaya kunamantombazane maningi yabo la ukuze ngishawe nangamabhomu erape into engiyaziyo kade ngiyibuka yenzeka ejele ngiyabona ukuze lento ngibe on the safe side because ngiyabona mfethu abantu bakini mawubuya ufuna ukwenza into e-right kade sebenze wrong bejabisa ukuthi vele awusekhona umuntu othanda izinto e-right uthi uzama ukushintsha lokho ubone ukuthi uvele ube yisithi so impilo engiyiphilayo right now yabo but-ke mfethu I'm happy ngoba ngikwazile ukuthi kukona konke engakwenza ngithe sengizophuma ejele sengihlayile nami because phela ngibambekile ngihlala isikhathi esi-extra ukuthi nami ngajoyina ama-gangsterism ngenze izinto e-wrong ezagcina sezingibambile somewhere somehow.